Salamat si tamu mali paiman siduk pak kaboro lan pak kaboro na puang. Marin kisi tamu lante pak nandungan melambi pak nandungan toraya lante allo Senin tanggal 20 karua bulan sang 12 tahun 2020. Kadang puang latarangi lambai Matius pasal 2 ayat sang 10 talu saya laku ayat sang 15. Ulan na pak nandungan tampe tu Mesir. Dolo lata basa lata nandung kadana puk matua tamas sambayang. Oambe puang lan suruga. Makure sumanga kan diolo malabi imilante atu yate. Tumba tu kaborok mamasemi. Tontong lempan siapayan lan katuangki. Bipak kamasyanomo kan tidiona allo baaru laki nimpataru katuangki. Dolo dio memintu na topong matua laki parandangan neulendu i kadami. Ia mo topas sakikan. Den no pa nete kadami itu laki basa siya laki nando. Laden patunna angki pogau lan katuangki. Tunduikan opena masalo. Sadiakan opong matua mak kadakadam koni lako kaleki. Lan puangki pongi sukiram pengasambayang. Amin. Matius pasal 2 ayat sang 10 talu saya laku ayat sang 15. Yusuf sola Maria pelayan ni tinde pia-pia lako tanah Mesir. Malena sia tu topa tanda-tandan na kita tindo bi Yusuf tu misa malaika anak puang na kuah. Biliko amu ala itu pia sola indona amu pelayan ni lako Mesir amu torro dio saya lako kukuammu belana na peng kali-kali Herodes undak alalan laumpatei tu pia. Bilik mi na male sola nasolan pongi tinde pia sola indona malai lako Mesir. Torobang mi Dio saya lako matena Herodes. Kumuan na sundun tu apa na pokada puang tu sun Dio puduk na nabi. Kumua Dio may Mesir kuni untambai tu anakku. Amin. Tampei tu Mesir tinggalkanlah Mesir. Kombongan salok na puang, moy uran bulan, jolu tondok na tau, inang mandu melo patu tondok tamoy anna uran batu. Dentongan na, apambay ta edu kamo natongan nasang bang. Napabiasan mo nenek todolon atau Israel, tumempuye ba ato mentiruran dio Mesir. Apa moy nasusito, tontong ya di saabu, to Israel, tu siam be'en na ni Abraham, siam ambe ni Yakub sola batina. Pabasan tampu kade kuma Yusuf sola Maria malay palayan kalena sola anak na lako Mesir. Ta eraka reba tang melo dirami. Kumua tang marampa tuto Mesir lako kalena. Inang tempon dio pamay nanang tang rapa mo torro dio Mesir tu nenek todolona nenek na Abraham maondongan nek Yakub sola anak na nek Yusuf tu akkeleen na datu atu iya to saya lakomoy batang rabukuna ta eduka na moray ke di patorroy dio tondok Mesir. Iya tu tondok Mesir di pasangatin ti tondok nani to maatiro-tiro tondok to masaaga siya kapere. To tame kaaluk lako puang kapenomban na to Israel. Tondok malompo siya tondok nanay Buddha to paisan. Yara kaya nanito pabali-bali lako puang. Tania tondok na pilelang sa puang. Moira ka anaya to Mesir na pasak ka puang nanay palayan ni dolo tu anakana saya lako mate na tu datu Herodes. Napokada dolo mo Nabi Hosea kumua. Tio may Mesir. Kuni untambay tu anakku. Kombongan salok na puang, tampe tu Mesir belana den tu tondok na pilay. Siya na paakam siya puang tu mandu maylo, siya malabi. Daan na saliwi komi siya na panpoya na kabasandangan sangat tu. Tampe tu tang pabuktun na kamalabiran na puang. Ana tontong pataranak kiki katuan paaru. Nakualon de toraya, sengak-sengak tu toraya, lain painayan na. Mukkumentoyang, mukkun mangkasule. Amin. Tamas sambayan.
Kipudi siya kipangke komi puang. Dio nakamasok kadami. Dio nakadami tumangka kirani. Muda piada unnada ikan ni iate kadami. Dan nopa nan menalainan lan katuangki. Angki tontong untampe tumintu aagan katuangki. Tutang situruna pak porayammi. Kibuang lamayal laki solanasang. Anna dentu katuan baaru. Laki patuutun te katuan lan pak kaboro mama semi. Resumanga te kada iate. Pasake lingka katuang kilan nalo iate puang matua si solara pungki. Pasake kanun nangkaran sarak pengkarangan katuan. Mintua agan laki angkaran na. Pamatoto kan opuang si solara pungki panunduk meloy. Kombongan mi pasake. Lalu agan na agan katuan na tamui. Den tulalu kamasakian opuang pamaleki. Den tulanglu kamasusan pakatanay. Den tulalu maarupa-rupa pergumulan pamatoto ih. Den tulalu kaparanduan kamasanangan belan na untarima pasakemi sekerangan umuruna. Sundunni tumintu na toh. Si etemi tommi tulalu kamatuan pamatoto ina tontong. Makaritutu untarima pasake pak kaboromi. Pamatoto mo kan lan allo yete opong matua. Lan umpaling kay te katuan. Mi pasikambela kan maarupa-rupa aagan tang situru pa porayami. Kipasambayangan toma aparentaki panunduk meloy benli kakinan. Napatuutun di temi kaparentan kipo manaman nilante tondok umpudi siong pakalabi komi. Wambe puang lan suruga. Pasake-sake mi temi katuang kipuang. Sikambela kan jome saki corona. Den nopa na etemi katuang ki tontong malaga-laga umpudi pakalabi komi. Ya moteo pong matuatu pangandoki kurean sumangaki. Kisorong mati kalemi. Lan puang kipong Yesu atau nakatuan kasalamarangki. Amin. Angin dito kami nomban kure sumanga puang tontong umpas sakiki.